Ai perlok bro. Mentakasni ngawan akan ke senong kepakerteng ke senong marai. Te mana na sora hangane senong marai setang kendiat minit kumpoi. Taba pek ke jaka ke ikanat. Pek ke tai ke ke cement factory. Te nang cipat ke dan kowe kepak ke barang susah kemai. Tolong ke ikanat ba. Te perlok bro lada hikuak basaki dalade pidi banwan kaya kan ke jaka banan pek tak kepak ke batamai tip balong kuno tip ke dona yuru ke sayu yang ta te perlok ai kulai sibun pi nama arba mutau penai nilamut ban rilis na ya ka lem ke bang ai kerteng armet na pelajai te sibentang ngamut ban yatuk pi ngang ada shop ba ngalasim kumutau aktor yawan ban pe jaga ke film jumi ku boleh sibot kejap kawan. Petkan yang perlak. Kedai kepak kepada susah kemai. Wow, pada apa jadi tenang? Pet kita gilum stay, kita tenang ha. Kita setir kita tenang. Ke perlak. Nadalong kepala penyawan kai kena kepak kepada tenang. Aduh kepak-kepak. Kedai kepada susah. Te yang ngepek di serum. Karena kecil tenang. Kapek ni kecil kapek. Wow, karena kecil tenang. Pek kini kijaka. Kidai kijaka. Bani songkai kelung. Bani lekai kena bani songkai samaru kilong ni. Kini sepadai. Te kita sapairu kidai lekai kelung. Perlok masih hujat terbang abang. Oh, berapa pet sih? Wow. Ini berapa pet? Pet style. Kena puasa ada sih. Biru perlok lada pikwa ban petkai kena kecaka pet histi kecik ipanan pet kai film juga itanap ha. Pet histi juga itanap ha kecaka pet tu jiwa. Teh kene kepak kadang hak senong marai hane puas orang te perlok bro ngai ku boleh pi tang kene ke video ku boleh sibun ngin saya kenduk pat